Pada Kamis 4 Juli 2024, sebuah video di media sosial Telegram ramai dibicarakan warganet. Dalam video tersebut memperlihatkan momentum sejumlah tentara Rusia memasuki terowongan bawah tanah dan menemukan hal yang tak terduga. Ada amunisi-amunisi yang ditinggalkan oleh kelompok musuh dan salah seorang tentara Ukraina yang bersembunyi di dalam terowongan arah selatan Donetsk tersebut. Hanya bisa pasrah, tampak tentara Ukraina itu merelakan diri saat ditangkap tentara Rusia karena tak lagi ada pilihan lain. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Увидели, бля. Конечно, жопа, бля. Фу, бля. Ну, срисовали, конечно, красиво и красиво отработали. Мины здесь, блядь, тлели, блядь. Как они не взорвались, хрен его оставить. Ну так оно, блядь. Повезло, блядь, немножко, блядь. А, так вот, смотри, вот сюда пролетел. Вот разваленный сарайчик рядом наш, блядь. Ух, нихуя себе, блядь. Мне что-то по уху, блядь, бахнуло, сука. Тоже кровянит, блядь. Ну, короче, позиция уже, скорее всего, блядь, закрывается, блядь. Скоро будем потихонечку выползать к машине, блядь. Что, дождался и ты своего часа, блядь? Пора, сука, отдыхать, ебано. Лечиться. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.